Hello, kangai lut kadam mite ho. The bon chavin kangai lut na salam kan pe bina he. Hechin Mangcha home studio akonin thil tam pi hi aki upload jingen hichi tam ta la chun go chin kiti episode khari aki koijin ichi go chin chu short movie ho story pha ho hum ki sim to pe ding a hi in chule tu ni ko June or July tarik somthum kum sang ni le som ni le gup ni ko hin Hechin Mangcha home studio hichi sungahin episode chom khat ahum ki ngai tu in hichi chui piham ti le HAL-NGAAI kiti production he ahum ki koi pantan hichi dunia se dewi what is HAL-NGAAI na HAL-NGAAI piham I aim at object piham chule a scope piham ti chu amma sapena episode number 1 ahin ikoi nom bena he HAL-NGAAI iti tingle hal iti tingle thil mix to ding pa chu HAL-NGAAI tinan kahin lan hai hichi HAL-NGAAI hi kum sang ni kumachu kei malum chamta ai thil anam khat chu hi in sang ka ko som ko la ko komin BD Simin United Theological College Bangalore muna kana lurin second year ka hiu chun I chanam khada ojo ho mi kho kha dung zui chun lunggel hi aban bana hum pi ling zat ti di hintin church and society kiti subject khat aw min hi chi subject chun slum la dungai puivin calamities chom lonna man made calamities natural calamities ho hi cho chun ai puivin reflection ho zong any sa jivin report ho zong hiti chun assignment ki zin hichi din muna kon chun kejon ai ho Christian nam khat ki hiya ahin la inam sungu I chon dan ho he ade din chawang ku to hum thuna election a lunting le I Christian hi now jem hi abe ke zin tahsa mihing hi le lhagao ta san cha hi na hichi iti mix balance ball to team ding ham ti pa hi kalung thimin kana gele ne le che chen HAL-NGAAI kiti thu chang chu ahungum da hi cha kon chun kum sang ni le so kum sang ni le ni ti te kum sang ni le ni chun third year kan chaya in lang holiday ka hong chule fourth year adia chu ka kile kit ding hi ni chi summer break ka chun kenjo pu thangjangam lam kalanga romula na to nai chu he ka ga request gang pizza le ka hin pui don gang pizza nga hap ta khat ta bong la ho chu ka zilu hin ma zaw na chu in lam kalanga la khumin ka chi win chule phaya jong te si ho chu lam kalange hum de lal be se di win kapali no kanu ho adam na la jin gosem ho pengkul ho heizam sam ho da chai vo gin dan ho cho si chu KCC studio chen kana khumovin che juna bane lam kalang ka chi win hi chun chila chun la poi mota kha kanazin kapain gang pizang wang kho anasak dan thisim neulaya pat anasei ho chu kenjong all in kasutu in ama la choina khat chu hi in chun la kan khum chai zo vin agai no mama jingen ka dam lai sunga hitabang lai kisim pi hi dam lai han sung ki do pi tabang hi ti chun angai chim thei ji pon ai le holiday hum ke saya ke Bangalore zone ding chun train manding in Guwahati kamtan ai le kanu abetai ti thu ka za pharin ka kilen azingen
kanu ka vui chai zo win kapa jong in a chom khat amin chom khat jo win ke jong ticket ka ngai tu kirin kapa jong chu hospital rims ale lut ki ta nahi ai le ke Bangalore ka chi ding in kapan hospital sea of bolte te ding ti chu hin ahin la kapain hitichun kimuto man talawin eina molim san kirin June last day ni chun same year 2002 kum sang ni la ni kum chun kanu me last day kapa last day ni la beijing ai le college sa kon in lang phone kan bol le kapa lo chu ka ki he to in laga hon jo in het sa talo ite chun no mo ta in lung thim ki omen jong le pathin lung se course ho chu patike chana ke chai thejen kan se nom pen chu hi le ichi halngai ki ti tinga hele ha nu le pa connection jo so omen ke dingen aji chu ka boi pi lai ta ka nu le ka pa nei da ai le hichila han la hit ta khat ti taw te 2002 ala ke khumla hiti lo le iti di wam ti tu san gen jang ki zon kap da lang ham ai lo le thil khat so phan phan la video clip neu cha ti jun akimuzing hi chila jong chu halngai he anaza wai tai ti chu ga se no mo hin ichi halngai chuna he la ta sala thagawa hin hi zewa ani to hi mix to thim lo wa la eisempao eisim lo chu acham kim poi ti hi ke ma la dan chu hi halngai ki ti apan do chu ko ham pathi na hi pathi ni eisim wa chu tahsa hi na lei-ngan eisim to amahinna hu e pi pao hi chi aki hal khom ja chu mihem ki so hi ya chu mihem hin khu hin lungai cha tahsa lungai cha lhagao lungai cha tampi nei bin hi cho balance to theme zero teng wala e extreme teng wala backslide lang kada chu so do ji hi chi din mun chu a hi ji a hi halngai hi na sata ke hin project ka bol hin je chun ka album ho ai lo ala le khabu ka ji ho jong ko halngai production ti chun kamin vo jingin to halngai episode jong hi lam khada se dia chu go chintu na khat jong chu hi tim kala na hi je chun halngai ipiham ti chu hi chan chun nga hitin ai le why epgr ai lo ala what is the aim and object of halngai episode Mihem khát hi zewa ta sala lhagawa ki mancha la za chom inei ho hi cho jong hi chintup na ding tia jong chuka gya la hin ya chu a doile tu pi pen chu i hin dam sunguwa le sidai dam sunguwa ta sala lhagawa hin khu mang khom hi zewa chu alang tu gela isu za chom ho jong hi pi ham deal bol ji ding sei thei chana sei ding alai pa chuna thing lai sui banga chu sui do te ding ti pa chu keima hi chi halngai episode a ka attempt chu ding a hin ipiti ki bol di ham en ti tenga hele chun abi bi cha aka le keima story a ko na ka le loi le pai ai lo le ute pa te ho puilu thei dong ki puilu da ngai da ho share ki bol khom ji ding ichi chu hi to an aim and object to number 1 pathian lo pin of phone do ding ta sala lhagao e pi pao ta sala lhagao eisempao pathian lo pi ki phone la ding ichi chu aim and object as a pen chu hi to chubanin leisida hing hi zibin poima amel ki bang chat jong am phone ti ma zo lungyal ki bangum lo hin he jong le nam khat hi na pyam nan khan to na ding le machal thei na dinga ngai dan extreme loi moderate loi hitabung la chun alai hi itile sui tu thei diam ti jong he halngai episode din atu pi pen khat jong chu hin chubanin ichi hi platform na team jil namuna na tong khat ki ji chun ichi jong hi platform khat tu lai kham to dung zuin min anop no ma piham YouTube ho simai lo la khat thil bol chu dem jing thei alung hai lo na jat sei kiti chu itam ma jing ben hi cho hi ki educate na ding ti di dan hinten ama ho chu tai mo na gun set chu hi pon hitabang thil ho om te nga le I pitile mi na gial chu pi ya ipizia se ya chu ni pi do ya ai le hi chu e lung gial to ki ba lo le iti ipitilam dola se tu theidiam ti pa ho
inei theina diwa platform ka do ta bangin jong ka lain ji chun chilaya he ngol khun khona mi ngol dem dema kiti ho hi a hi thei chana chi channel sunga jong he so pi wala now viewers on jong i bol do diu pa chu ka team no min ali channa gang pi jang tul kun khat ka hin gang pi jang hi ku kinama dinga jong piham heart of the cookie culture and tradition ti tauti hitabang din muna hi ji achu nam isu han lang ipi chon la kham dan ho jong la chi pi dan alhang lang agam gam ka ya ki khizat behin hi cho zo sila achu gang pi jang voice ta panga jong kala kin he the voice from gang pi jang for cookie nation ti ta panga chu kala hi hi cho zo se chu chin tu na ding chu ban en jong ka sei nom kit khat cho hi le leiset da hi khat vebo pi nga ki hin ki thil ki chai ding hi je chun in ko thu sim ho ki chin tu na ding zong in tin I thi zo ting le a hung ping ding ho a khang hin hi chi YouTube ho hi vanoi khan to dung zu ya a phat chum na ta so mo man ta lo ding thil hi hi je chun hi chi YouTube ho ko na zong hi a miel al ha chu ana het hi zong a lim be mu wa a lima ko na ngai dan an nei ho itabang ham apha ham asi ham ipitup la doi ananayam ti ho hi min khunung an ho theina ding ai lo la thumu an ki mu theina di ti ho chu ka gel kho ja chu hi chi ka si ma hin bol thei mana mo bol jing thei jong ai pon a chinga thim ta inam sung ba jong ome a hin la thanup ji jong chu hi lo mai the a gel thupi lo jong hi mai the ya chu mi kim khat loi chu ima het na nei hi jong le a tha dop ja chu mo bol jing a bol wanga chu la a phat chum na chu la uma ai wanga a lai ta hian do thailo thumu thula la na the hi be set lo kinil bautam na le piham just entertainment langa chi jong phachom pi da kit lo ije chun mi he ki bang pon kei ka doi la ka tu wang chu hi la ka hin kho hi kanam ma dinga jong a hi ka hin kho lungput pha ka ne ya kanam khan to na ding ka ho bung ma chaw na ding ti ngai to na lung thim ka ne ho zo se hi kanam khan to na dinga ke jong he pat la ka hi ta sap pia dinga sel khat ta na chu ka ki ngai tu hi ya chu hi chi ka thu sim hi ka bol the ka mi the ti na hi pon nam ho a dinga ke maniam cha khadin ipi contribution ka ne yam ka hin kho ka ki chin tup le ke dinga jong ka hin lo hin chula hi cha ka lungput a phat lo ho zo si chu a weaver son jang a ding khonung ting le khang tha tam pin jong thu khol gil na an nei nom wa jong la man cha pha hi thei ding ti chu kat tu pi pen chu hi chu a aim and object chu ka ga hil chi no min chu banin a scope on say level a scope in say wala a zawa zaw de testimony lhagao lam thu ta salam thu a jong so le pathin thulama theology jong contextual theology ho buffalo theology black theology dalit theology ho chom cha jong in say diu chi zo ting le ke man theology ka on ka develop ho so ngato the theology ke ki het na loi khat a hin chu ban in jong food theology bu chung cha nga theology van leng theology thing kho theology chi chun zat chum nui za ta a hi wa nga chula hi chi ho a ko na chu pathin mi ngai lu na het do na lam pi su do na ding ti ho chu contextual theology a ko na in say diu nupa hin khuwa ki ngai lu ta ji to hin kho manding I cha te kho kha de dan ho thim jil na muna ki ja chu chapang ho tahsa lhagao thim jil na lampang jong in vat diu chapang kho kha na hi chule jaila lampang jong jaila aji khat le asim khat akai sim chule asa khat jong ka hi to kilona lam chuma jaila chung chang ho jong ai lo le jaila oi ho jong dia chu hum ki ho limpi na jong ding a hin chu banen ki chep gol se lampang jong ki chep gol se lampang jong na sata focus hum ki ball kit ding a hin tu la he adin football imo thanop lang la jeng win amido tampi jong chu amna hin la football hi mi zo se mit na dinga hi lo dan ho jong hal khat se di chimana chu mi su tha sit na ding jong so hi di pon ke ma ta jong football lunglut ka hi je in ka kyang veilang pa hi ni ve major operation uma lak ni lang bal jen hi
kachi thina dinga ki invest hi tabang thusim ho zong omin chule tu azong all cycle football association cycle blog adinga amfanoya kiloi khomna sports president khachu katu jing na laizin ichi al sports lang jong sei ding hin chule keiman inam sunga vakton the source of inspiration a kanei mi phabem ho personalities ho jong he ja chu aban bana ta lang na jong hum ding chule nam khan kho ichana a ki ngai lua ki punam ichana pan kila ka family win ka pa hin ka nau pa hin nama dinga pan kila na thusim ho chula tu chan ge ya school jong front line he jong le gal tul ja gan thei ta kyum ta jong le poorest of the poor ti taute ha sa gan thei khon te ho loi mun chom che zo ta lo ke ho kho to ka kom wa am le pa li ho mi phabab dinga he akipan na lai dan ho jong he chinam na to na khat pathin na to na khat akila dan thusim ho jong a hil hila nobak bom khat sunga zintam pitam banga he ascope cho tam thowe halngai episode hin chule culture and tradition ho jong lam lampang hita ta lakoi la sa lampang ai le wa hele zat von ho pon ho cha zo se jong he in sei ding om kidin a phak ding zu ya inam sungu wa ai lo le igam sungu wa ipithil su umam ipingai dan umam ti ho jong hot potatoes ho jong aka ka le hita chu hun sei na jong ding hi cho zo si chu lai halngai episode sunga hi mu thei diu hin lo ho na to lampang jong cho jong hi thinglanga ki je chun na to ho jong ki bol jingin azolanga theology tu chang ham theology ho jong au min ke ko ma hin he chun pa thili bol ho zo si pathin he be na pathin to ke nei be na nei na dim thubu hi cho zo si ho jong ban ba da hum ki sei ding hi he chu tu ni kwa what is halngai, what is the aim and object of halngai, and what are the scopes ti pa chu chi hechin mangcha home studio sunga a hil khat na chu go chin na hin henge akit bol jo se chu go chin chu hina he jong le go chin kiti chu hin kho thu sim ho kitil kho na dinga chom cha film ta bang tai ba film jong genre chum amen ya chu film zat khat chu hung heading a hin halngai episode in ti tengwa hele ichi halngai episode sunga azwa ise ho zo se chu ban cha in mu thei diu he chu kain hil chit na hin tin viewers on jong na sata na hon jong nin pan hu jinguwa ikithu khomuwa hichi hechin mangcha home studio halngai episode ngai sumuwa ko na jong ipiam achamlo hila nun kho khan kho tutor class tabang na tuition kila tabang kho achamlo hila do theiding angai jo sin jo aphat chum na teiding mi to kini lai ki bauna ki ti ho wang he ai thei chela pathe mina jong bol lo teiding ki ti ben hiti je chun keima he jong leng pathin in damna apin chubanin jong mo pu na chum ap to kilonin tunia hichi halngai episode jong hi pathin ang sunga kahin lam do nomin pathin tu thein na neo jong la na bol jong la pathin lo pi na ding jing in bol na ti ha bol in philippi mite of koran mite anatil kho na chu gyal do when first corinthian bungsom chang som thum la khat che chumang chan taw na ne ute pakai ka ke pa we phat pha nei pi win vanoi khan to dung zuin chi na la thip na jilna lekha ho ahungumin lekha ho minan siman he theya cha kona jong lekha hum ki ji a lekha ki ji chu akhanga mi te hon ahin sim hichita bangchun audio visual khang ahung hi to kilhonin hitabang platform pata youtube ho jong hungum do in ahilawa le instagram ho x ho whatsapp ho facebook ho hitabang ho hungum do he khamtona machalna ahi to kilona lhagao lama jong phachum na theita a manthe hi ti hi kata asanin hi ji chun tunin ichi hechin mangcha home studio sunga a hil ni na halngai episode hingki panding hi to kilonin ka bol ka to zo se wi nang malum thaina hian lang mi to ki ngai lut na kilambe na jong hi han lang ki mi thip na
ki hot na ki engkal na hita bang lung thim ho satan thil bol thina am lo na ding en jong na pan pi ngain ka taw na hi leisi da hin khu nei pi hi khat bi bo hing di ka hi vin kai hi chika dam sumuwa ka hin kumanda no hi na lo pi na le chule ka pin naw ka hi naw ka be naw nam nga dinga jong khanto na lama chal na hi the na dinga hin khu ka ki man tu the na diu apoi mo da jong hel tha bia na het sa divin ka taw vi hi je chun hi chi channel hi phat thei ni bo pi ven na lo pi na hi han tin kai je sumina ka taw hi amen ke ki pa e dam sungu hau bung hi ikhan tel na dem ta Krista te ho chu khat hello diu ham ahile iti dana ihijeh uhita tiba jo se gom to ini ipum khat sim tao te so pi te ha pathen lau pi na ti Krista min thing panin ipum khat tao hi te nung ha san lau heling pang jing jing u hi Ilha samlo vale aphacha ilodi ki abo hi adi in adang pom di poitia Krista khela thu tan na ipan dingu hita oi mo a no na din midang oi mo pute khep na ilha lo na di igin jing jing ute so pi te ha pathen lau pi na di Krista min thing panin kipum khat tao hi te lung la san lau heling pang jing jing u hi te ilha sam lo vale aphacha ilodi HALNGAAI Israel chate ho a Jerusalem bulpi asa phat bang chavi ei hom jong tu ni kho hi I na chi uva lung khat pe phung song utin pan la jing jing ute so pi te ha pathen lau pi na di Krista min thing panin kipum khat tao hi te lung la san lau heling pang jing jing u hi te ilha sam lo vale aphacha ilo